بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مගේ سوالكي برنامج نوديها ديونا episode بلدمجن دوا أول ما قلبوت إمها أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجي ديوهراج جيجي إيكي كنقول تواتي بيبي أول ما قلبوت أخونا أختم هيبلو قافدة ديني سوالتك جواب المقصد قافشين وريدا برنامج mirege mi program gawas alun na ma wargina swal take libi faibawe wagutu tandi mi marku swal taka jawabero masek kurum dana wahaka dan nawala mirege program gawas alun na ko bayre mi debani fil Sheikh Muhammad Ibrahim. Assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh mirege mi furatama swalege gotga miti furatama attahiyatu handan netigen nukiyunu kamuga wanama din hadin jiheni kina kuntoy. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عاد فرتما التحيات نكية تدوي بمن دانيكو هدام بجيا ركوع ور بودا انا تدوي جكم غوانا ما انا دن تدواني ekama ko rukwa bura boda no tedwe venis rukwa bura boda no tedwe venis ena hadam bejikam gawana ma ena furatama tahiyata ishinani mane ki ruku ge minbar bura boda ena tedwe unu fahun ena hadam bejja den ena ishinani kamenne ena tedwani ani rakwata den ena ruku bura boda no tedwe venis ena hadam bejikam gawana ena ishinani egota Allah nabiya irshad bawani den ena tedwe buni furatama tahiyatu no kiya em bejja ena kursajida qur'ani salam dinu kuriga kursede kurumun hisaabun nimuni namadu sahawane namadaka ebes badale naanane hada يعني إما سؤالك بانجي sunnatuge fahu attahiyata fahu salam dinumuge kurinto nuwata namadu nimma salam dinuma fahugato adi namadu nimma salam dinuma fahu dua quranama dien ufula dua kurin jenato ade bangya gamata demede tini enno nare egamana ki sunnen namadu sunnen namadu kon awadiwegen qur'ani sunnen namadu kon awadiwegen qur'ani sunnen namadu kon nimuni ma sunnen namadu tere akunu sunnen namadu ena qura kamuga vijjiya eden bangya gamata de terega adi rawatib sunnate nekkamuga viyas edeme duga sunnate kurmaki mustahab wegen wa kame ei hadis ka asfayni likulli bayna adhanaini salatun komme bangya ka gamata de terega ve namade ei adi rawatib sunnatuge ituru rawatib sunnaden unna namata huga ei misala kam men dur namadu ge ei sunnatuge hatar rakwai ama ifada fatis namadu ge sunnatuge de rakwai ei ei sunnat wa de namadu ei sunnat wa de namadu ei den ei sunnat nei namadu misala ka asur namadu kuring hatar rakwai ben kurawene kama ei Allah rahman emihaka hasil wegendan asur namadu kuring hatar rakwai kuramiha ei hadis ka asfayni rahimahullah man salla arba'an qabla al-'asr asr namadu kuring hatar rakwai kuramiha Allah rahman yabanate den hama ifada maghrib namadu kuring besena kurawidan hama de rakwai lei demme bayan bedi am hadis ei likulli bayna adhanaini salatun komme bangiya gamata kademe duga namade hama isha namadu kuring besena kurawena sunne de rakwai e sunnen namadu kurakam ga vejjiya e sunnen namadu nimma feena dua qur'an denge sunnen namadu no kuranya ena miskita wadefa tahiyatul masjid masjid sunnai kuffa ena den dua qur'an man gamay dende e dua qur'an den titaga bayan kurai fatini namada fahuga dua namada fahuga ade fardu namada fahuga dua kurakam ga vejjiya dua quran jeheni namada fahuga sharo kurawigem wa zikru tasbih kiyani huma fahuga zikru tasbih no kiya ena dua ko genwane den fula dua kurmaki ei bayngil men vidalwa gotu ei bidwa ei egota namadu hama nime gota zikru tasbih no kiya den fula gen dua kuru ei Allah nabiya garim sabitu wa kamen no ei kiye fardu namada fahuga egota dua kurume ilmere vidalo fani namada fahuga ena dua kuram beenum wa kamuga vejjiya zikru tasbih kiya nimigen ena beenum dua ena kurashe ay mufulagen besadi nu fulaka kamuga bias
eiden dua kurun hurhiya bagutta kabbeseti hama hulo aleifa aama bagutta huga ma hurhiya bagutta ka dua kurun wani hulo aleifa egotong ena aya zikr tasbih kiyani umafahuga ena aya ayu fulagen dua kurawidan ekama kunama egota kantak kurun hama bidwa kavung emega begemani hemma egota kanta koggen nuane en namadu kon nimigen zikr tasbih kiyani nimigen ena den fulagen masalen ngena beenum dua kuriya kas en amugo tegga dua kurairuga nama emme edebigen mani dua kurun sharuwegen ba maqam tawga dua kurun erum ijabun kari ay bangya gamata de medugati komme namade gawsena dua kurang fursatu sharu kuraygen ba bagutu ay bagutu kura dua Allah subhanahu wa ta'ala dunu kurabana kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurabani ay dua ijab kurabe bagute ay bangya gamata de medu kurabe dua ema eva gotu ge benung hifa eva gotu gani mai gotu gada den namada fahuga den nei fadai zikr tasbihanu kiya bay mi hundu akuratan ba fene ama namadu nime barang ay fulagen dua korong ay sunata khilaf kam ay egota kantak ko gen nuane ade den mi bangya gamata de meduga dua kurai roga imera galo ki dua ay muful detto ade bagutu gaden ane den duage adab taw gaden adabetta e dian gufulu maki lazim kamenno denno fula sena dua kurena maseno e hama dive bahum bas kurena na eno mi arai bahum jare bahum bas kurena dua tangena das wafawa kamuga nama den ay gufulu maki duage adab taw gaden adaben e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fa Allah gahaturatan kelang ala dengu fulai di kama kami danna kama gawana Allah la tfulu e wodi gannawe e deyai musata fonwano e gotung e gota mustahab bes muna vidane dua kura eruga e namadu ge tirega nu gomme halategga dua kuranya dengu fulai gen dua kuru kam namadu ge tirega ku de tenno fulane amai kan gunutu ge fiya namad tirega se burta ba bar dua ta kurang sajda ge sadiruku ge التحيات وسين دعاء تكرم مستحب فا كما كو اي مقام تو قديت النوفل يعني يلا نبي اگريو ثابت النون نماذ گتريگا غنوت فيا هين بس مقام قدينگو فلمه دين محال تو دعاء قرائر قدينگو فلمه كي اي دعاء قدب تو گترين ادب گوتو اي میری بیان کرو بافني مسله نو اي كي انو فليا سدي اي نو فلي كم ساد دم سوالكي hukuru namaduge fahu sunnate oyatowe ade hukuru namaduge fahu sunnange ba hukuru namaduge ihu sunnate nonnane hukuru namada emme kurindeve miha ena Allah minbar kurai waraka ena sunnan namadu kuravene imam ha minbar aranden ena sunnan namadu kuravene hukuru namadu kurin kama kai hukuru namadu ihu sunnate no iki ama ena beenum waraka Allah minbar kurai waraka kurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bar alba fa ibain Emma ena Allah minbar kuraba fa minbar kena ukurna madu kuring kurambi ukurna mada emme furatama deve miha kuring anaki kuri wagu tahuga kuring de diuma barabboda baro wala fa boy egoton kuring miskitak gos ena ama ena benu kantatta kurambi sunna begam wa kantatta egetere ga hama sunna namadu kuru sunna rakwai takkurun kuruan kiyawun zikru kurun imam hamen barang arandeng ena kan tetap kurang bi hama alo kanta kurang bi hama dua kurang bi imam hamen barang erma fahuga deng ena jiheni khutbah do hanu in jiheni deng ituru kame koggen wane na deng kurna madu ga fahung yani sunna sabitwa ei miskituga kamuga wana ma hatar rakwai ei Allah ga nabiya go takkan takurawi miskituga kuranya hatar rakwai gega askura kamuga jade rakwai yang as kura kam go jadi rakwai miskitu ga ena hukurna matu ga fa sunna kuranya atar rakwai edebigem bago taki dera kwai kurias masale neng kama ko atar rakwai edebigem bago hukurna mada fa ga miskitu ga ena sunna kura kam go atar rakwai ngi agos kura kam go jadi rakwai ade ya dema swalaki namadu jamu ko gen hore fahum bangi goima jamaatu ga baaveri uma beenum wegen bayfar namadu jamaatu gas eba kurame migota kantata kuruma kimi
kon kan kametto ade egota jamaatuge na jama kurin namadu ko ngeri fardu bes namade de fahara kunu kurevene emma fardu namade de fahar ko gennuane na emma jammu ko gen hurejje hurefa ena miskita de wono irugami oti misal ka ena jammu kuri namadu jamaa mioti ena jamaatu ko baerwa kam ko vijja ena nek ganna sunna namada kan nek ganegen ena sunna namade gotu ena qur'an jamaatu fardu namadu gen nek ganegen nuane fardu namadu gen nek gana fi bidwa ngai sabaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam diskro ba fawe bes fardu namade de faharaku sunna namada ena jammu ko gen hutta ena miada unum sitangaru asur namad mioti ojji kam gawana ena asur namad jamaatu ga baari wanya ena sunna namade gotu ga baari wani nek gannan sunna namadaka nek gane fa ena qur'an yerum masale no iki ade deme sualaki menduru namaduge ihu sunnatuge hatar rakwai fortama attahiyat kiyumaka nulla e hatar rakwai ekko kurevidanatoy ade kurevene egota sunna itta kurevene egota rakwagina kon hunna sunna itta misalakan hatar rakwai sunna hunna namata huga en attahiyatun ena ya hatar rakwai kollevene fortama attahiyatun nukiya me am gotegga sunna namata mihiri derakwatun emme molo ituregen bagoi derakwatun kono e sunna namata sharu kuregen bagoi derakwai koffa salan difa attayat ga salan difa ne kan derakwata ena tedwani e emme molo ituregen bagoi ekaba ko ena ne hatar ko ekko bes kolle vene emme fahwa attahiyata huwa fortama attahiyat derakwai ki koffa attahiyat nukiya ena ne katimman rakwata tedwani ka hatar ko koffa ena fahwa attahiyat innani in attahiyatu ena fuddare vene ga dalila ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam damna mad kurabba gota atarrakotun bes kurabba derakotun bes kurabba emma ei sunna namataka egotan kay fane oti alwan dakka wafa sunna namata egota kurevidane kama ei rakwagina namata egotan ena benu ware egota kurevene ena in attahiyatun kollevene na ya masale no iki ekama ko emme molo ituro e gamba gotta ki hama derakotun salandi ama egota kuru ei mera kalwa gotta ki ade emme sualaki algonaki mudimeke namaduga diuko kevima devana rakwatuge fatiha surai nukiyewe wara asar ko kura kama ingeto ehemege wara kurukoshe kiyawani migoy ragalwanatoye namaduga diuko kiyomu sabun dinjehege anna rakwatuge fatiha surai bes nukiyewe wara boda asar kura kama hemveji kama vejia diuko nukiyawa kuruko namaduga kiyumuge masale wettoy egota kommehen kanta quran kana asar kurung ei rangalu kamettai asar kuruma kiye rangalu kame ei hama asabe kalun hama kirti kurava waragina allah nabiya kirti kurave kiya fe kare fan kuran no kollava e diuko kiye vena mata uga yaro asar kurima ena hando kure allah ena guruan kiyawa mundaruge na hitang asar kurang dan asar kuran ye kiya ei ane mi bayem mi hon algon menti rajyega narakaga wahaka adenna kibegen to swal kuran mahapadatti wana biru gannani mahapada biru ganna bale biruwati wanganga wa kamiyoti narakamatin hadan ko biruwati kan hita waddare nuweddija gadakam bes wedde to masay kurashe allah biruwati ware biruwati gadakamun namase biruwati kan hita waddare ei iman kamaki nurovejja gadakamun bes rore gurwanu besoti angawafa madun hereginen roshe allah attaka ei emme karna tikkegga agwe bahutte emme karna tikkegga agwe eri uhudu farbadevura ajru gotum bodu uhudu farbadevura allah attaka dolum wattari emme karna tikke ge agu uhudu farbadevura bodu emma asar kure kiyafa diu konno kiyawun ei war bodu masale ei iman kama dura filan tay duani hambima emma ei bodu masale emma asar kurun ei rangalo kamen ei asar boda kuruwa nukurawenya asar nukuranya wesei hituge iman kamuge masale ngewle hituge iman kan ituru waraka guruwan kiyawun daruga asar qur'ane ei kirti guruwan ge wa ke bitta angawa
Allah subhanahu wa ta'ala ebaki tu Qur'anu ka angawafa iman vimihun emihun naki wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana emihun ge gatu ga Qur'anu ka ayat kiyewe hiduga emihun ge iman kan ituru gen dami hunne Allah ge nam pula mehun gatu iza zikirallahu Allah ge nam pula mehun gatu ga ne we hiduga wajilat qulubum emihun ge hitta biruwati gen dami hunne emihun naki ar Qur'an kiyewe munda hiduga yaadwa ha fahitan asaru wanun ei iman kam ka alamat ke nar asar kure kiyafa no kiyun ti wara ane masaleti waram podo Abu Bakr ga fana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alas kam pulegga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mistahun ai ima ane jamai kaim kurmattaka ekali fana nikumata ekali fana dengala so kam pulegga inne bima ekali fana hadis kurabani muru Abu Bakr falyusalli bin nas Abu Bakr ga fana angare mistakun nagin imam namaz kurabuma dan Aisyah tu fana ta ariu ga inna danawani Allah ga nabiyya ekali fana nudane kuriyaka Qur'ane kirdi kure waru anekka sengi muru Abu Bakr falyusalli bin nas ay aslu Aisyah tu fana hem bidalu ekkala asaw be kanum faharegga ihiplang ecchen ara fana tibe hem be kanum se tibbevi halu ga waki Abu Bakr ga fana ekali fana egotan angawam be kiwe gento e gotabay be kalum ga hipproge swal ufedi danti shakku dur kuromattaka Aisyah tu fana hem bidalu ama bidalu ma Allah nabiyya hadis kure muru Abu Bakr falyusalli bin nas Abu Bakr fana angawashe ekali fana mistakun nagi imam namaz kuruma denge kali fana den nabi Allah kalanga rasula inkar kurawate Abu Bakr fana hunna wan kun hem yak imam kan kurabuma Abu Bakr fana kuranje asar ekali fana hunnawa tiwe Aisyah tu fana hem bida asar abad bas kirti kure ekali fana hunna Qur'an ke bidalwa emma asar kurung ei hama rangalo kamen ei egota algon na finna ne mi haram fulta hogas tarawih namaduga imam mi hakiya mundaru gana binege mi bas amarotam finna ne hama asar kuru wagen gada kam bas asar kuru wagen rotam finna ne egota e iman kan asbe iman kan hunne nya asar Qur'an hita ehnunia asar nukuranya e hituga iman kam ga masalenge ulani e kanjihen rangalo Qur'an emma asar kure kiyafa kurkure kiyawan kamen nei asar kuranya rangalo kamen ei hama ena e kuriyak genda gote kan kure yar Allah ga nabiyya diu ko kiye namaz to gama diu ko kiye to masai kure besar ka fatis namaz e bay far magru namaz bas diu ko lawa e gota diu ko lawa namaz ta den hen namaz ta hunna medu minekka am gote ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diu pura wa namaz ki fatis namaz en bay dere kay fana e burta magru namaz bas tur sura bas widal fa den e gota reganu ga namaz ta am gote ga Allah nabiyya diu pura wa ishana maad misala ka diu ko labba e fana ko lahum pura rega e reganu ga namaz ta e gota e barkat terbe gamba namaz ta kin reganu ga namaz ta e jahuri ko kiye namaz ta kam gawati ve kay fana ko diu ko labba e namaz ta ka pura emma mendur namaz swara diu ko labba e fana mendur namaz swara dosto hama va diu ko labba asabe kan gabare gota bidalo fa emma diu ko kiye hamarangalo e diu ko kay fana kiya bidalo for namaz ta hoga ehennu namaz ta hoga de medminek ga bahatta masale no e kam asar kurway kiya fa kur kollung ei masale e kam ko jamaat riya ko kur kollung ei masale jamaat tuge mi hun ginay waraka jamaat riya kurang be angawa fa jamaat riya kurang ei jamaat tuge mi istam tere tibente bali karimi hunna kuda kudinna amhenunna emma e mi hunna riya kurashe e mi hun anghenu jamaatan hazir wa miskit hoge mi hun naiku e mi hun genna ne kuda kudin bes adi Allah nabiyya kuda kujja kuro e gannado iwejje kam ga iwada ge kam ga wana mai kay fanna ma kur kollaba idalwani timan kade fana igi wada ganna way kujja rom feshima e kujja ge mamma ge hitak Qur'an asab ko shwaitir kam bes gelle emma timan kade fana kur kollaba me gota ya kuda kujja kuro e gannado iwada ge kam ga wana ama jamaat riya kurmu gotun kur kolluma ko asale nei jamaat bodo iwaraka nangola mi hunna balanji hene e deni hadi ko genwane me dumina ka bahattane amote ad eme sualaki beru gaumutakuga takagosule divehin ghairu deen takuge eki munasabat tawga jaha music lawata adwaha magumati
magumati hinga harakayata wara shawgori kamaeku egamtoga magumatiga balan uliwaragotuga balan mitibe tibumi uddakamettoe ada mihar tiga innana masale ki magumati hinga fadar biya adiyuma ki masalenno ei enage ekamuge shawgen nei ekamuge niyaten nei aduwe humuge ekamuge shawgori kamaeku ekahal manzar tabbelumuge niyatuga mata aduwe humuge niyatuga musicala aduwe hima erungena faaferiwane ei music echiga aduwe lagu terega echedani ma ikantatta ena durwanjeen adi khassa ko khayr muslimu emihun dini gotun baba kantatta huwa shiartoge faala kura shiarta huwa cheetan algon men balan shawgor kama kutibun ei algon men muslimu koggem wana kantatta kennu ei ki algon men islam dinge gotaka algon men nakananga ei algon men ge din algon men hima kura jer algon men ge di nang algon men visna jeen algon men emihun kura kantang algon nabi tiwa kamuga vejjege manaki emihun nang algon men hijje hifaye tibi erun ei masale baraboda ei giyamedoga emiha mahshar kurabbe hushi emiha ku gaya baba yaka huga ibn hadis al maru ma man ahabba yawm al qiyamah giyamedoga miha wa hushi ena duniya gaya ba yaka huga ema gaya mun ramz koddeni ena ibaka gaya wa kan ramz koddeni emihun kura kantatta shawgori kama ku bala ya hinitum bum faalako ikahal ibadato kantatta kuru misal kan algon men beru kam ta ghayr muslimu kam taka algon men muslimu daru algon men tanjer kom zururi benu meggata zururi benu ni ma tanga algon men asbai gatu gatibe gennuane bayngil mari mana kurwa kamen neti ghayr muslimu kam taka dium ghayr muslimu kam taka kamen neti dium mana kurwa misal ka bay men chutti heda kollam maja kollam midani ghayr muslimu kam taka mana kurwa ilmani kibegen ei faasa taken ena harat kollani ghayr muslimu bayaka etababar faasa taken ena harat kollani bay mi hum bodati adatu me ba harat kolla eba ifad datru taka ebes beenu men neti ilmarum bidalo mani ena faasa tan eti marangal wi hennu ena fagir bayakan ena eti heda kolli nama dini kom naskama kan heda kolli nama giyamet dohuge na filnan unnani kamako ghayr muslimu ga mutahaqosena cheetan heda kollima bekar gotuge dubali hayatu faasatake ba etabawr faasatake bekar gotuge dubali kamo ilmari mana kurwa bes been men neti ghayr muslimu ga mutakaddim bes been men neti mana kurwa ilmari emihun ga mutakagos kina fara muslimu eba emihun kura kan takallo bijehi kan tatavegen bade emihun kura kantatta gayawe kantatta kallo bijehiyenge bade gaum takan gota diyama emma kantatta dinga diya alunna fenna gota gosal won men muslimun ne kiyage midami honge mi humma gugelli ole magoli genda tan fenna ne ba no ba magutan ikhtiyar ko denge mi onnang hiwani gaum beerad diyama den tiwanna mi diye istam kam ga daira ni tiwanna beerum kam tiwanna kurewene bala ballawa fara ena komme tana kaddiya kas ballawa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum ekalange ve wodigem ve tiaba mi komme tanegga ekalange dina wodigem be tiaba mi kura kantatta mola komme tana kattiya ba mi diya ekalange ilmu fulum kalange control kun tiaba mi nikwa genen nudane emma kantatta ka visnan jeyani timanna adi gawamunni kutas timanna den balana mi hakunu hunnane bala ailage men ottanu fennani rahmatin ottanu fennani ekama ko ballawa farage azaba sawabu devwa farai e faratan bes kam bang hanawe gennuwe inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama allah bang hanawe bay bes cege bes kam nei urtaka bi mugaris e faratun azabus devwa kura kanta muhasaba kurba farai ngai allah subhanahu wa ta'ala ekalange sirnu bes kamen nuana me kana ailage mi hunna tanege ena kura kame yar bayek gaum takabbay mi hum bidani timanna den rajyam ber kannu hemiri den timanna kura ko komme kame kuras ka kan henge rabu yas komme kame kurias adi night club takat timanna dias ka kan henge timanna bala allah subhanahu wa ta'ala ballawe be kalange den mudige be tiba kura huriya kame
ima ifarata tiba biru tiba anjihenen e farak kuladum manda komme harate gatiba uttase hama komme fada ko fa besonu de muslime ke kiyagen hure fada kanta takurima e yadi manu ba kame ke muslime ke kiyagen hure mane muslime ke kiyanya muslime ko ada kuran je kanta tanga da kure muslime kura kanta takure eno muslime ke no kiya eno allah ngol wala kan masay kureni e munafiqun ga kamenge ya allah ol wala masay kuro innal munafiqina yukhadi'una allah wa huwa khadi'un munafiqun masay kun allah ke hide allah ol wala eko haygatu ga allah ba men ol wala bani be amna nege tibba allah subhanahu wa ta'ala ba men hippawani hagigatu ge men bodo azab ge teretta e wadin edani emi hunna kannege hemma muslimu ge gotu gati benya muslimun kura kantatta kure to masay kure eno muslimu gotu kanu tibe no kiya muslimun ne kiyanya muslimun kura kantatta muslimun bunabasta muslimun ge aqida hunna jeni e adi miha ulay watonum be raddiya kamu kawiyas e muslimu ge bala emihun e ghair muslimun emihun ge gottan emihun gotta huge emihun ge hifatta kom betana kadiyas muslimun ge nikametikam bala emihun ge gote foten nikam bala emihun gawmun berak gosya emihun dimmati ke bahan nattala ekamo ghair muslimun emihun hadan natten nula emihun ge dimmati ne hin gaw kan aykas emihun ge gotuge emihun ge bai fatta algono muslimun ne mikantam mi kotam mi kurani ei olwale masay kurun ekamo ko azaba sawab de ba faran ifratakan ebs kam olway nulevene miha kura huri ha kam record wamdane ena komme ta kura khando adi go kuri kamu gavias bhimu adi go kuri kamu gavias komme ta jabbu tere kuri kamu gavias komme ta kura komme kame kuri kamu gavias sam barabar record kura undan ena kura kantatta adi emme swalaki sarukarun aamu vifarit takun gst tax nota duty for the nannamuga rayitun atun fasa nigun mi hudda nizaamatoy ade ilmerin vidalwa gotuga muslimun atun muslimu dawlatek muslimun atun tax nagan jiheni dururi halati jehjiya dururi halati jehja muslimun ga atun tax nagan jihena tax ne gum yonnani ghair muslimun atun egawmu ge tere wanna ghair muslimun ga atun tax nagan yonnani umaru ge faanu ge zamanu ge ekali faanu tax nen gevi ekama ko gawma wanna ghair muslim wiya faari weringa atun kay faanu wesnen gevi muslimun atakunu nangava er muslimun atun tax negun ilwari mudda korabani mi halatu ge dururi halati je jamane ki sarkar hingandative sarkar ge kandattaka eba beenun je eturu goten ne muslimun atun e da nunagaye muslimun atun nunagaye sarkar hinge kanne e halatu ganaganje e halatu ganage e halata deeto bale yalo algon e halata gosfato miyoti ala algon men divi rajye gaslu haygatuga amdani babade udewaraka wade GST nunaka zakatu ka nizam ki begaay mo kurami zakatu ka nizam ar GST naga fadaay zakai bis naga masay ko bala zakai ngeben naga angawa fa hangram ko genna mas zakano dakka men hangram es kurang gawa foti hangram ko genna mas zakai naga ji ekam ko zakat ka alen nula zakat ka alen dakkan ko dakkam bi nu dakkan ko dakkam bi egotang alen ko zakat mi hunu dakka ekam GST banaga olodagem bes komme goten hada GST banege to masay kureba zakat ngadi ma ginan sarkar amdani wannane dawlata baitul mal ma gina amdani wannane e zakat ga erun zakat mine gani ege hagwarin atunne mane ki e dakkan jehemi hunge mi hekka tuge faasa huri nisbatunne naga ekam GST banaga emmen atunge bara emma eves usula khilaf kam dinu ga asutaka khilaf kam ngai e aku GST yakun nei fagiram musanjeng emmen atung evara zakatu ge onnani e mi yakatu ga faasa ena ge tanawas kan huri minbara kunta zakat dakkam jeni e islam din ge nizam e gotang alwana men islam din ga ngafa gotang e zakat sarkar naga kam gawana ma tanawas ge dia sarkar ge baitul mal ma bodattana wasgen dane kamako dini goton anga fonna kame me onna nukuraifa duniyawi goton ga mutahuga me ghair muslim ga mutahuga me hinga kantatta benu mani hinga e gotan hingima me onna ni
dekolonu je fami onna e nagairo e waran nagairo rajitu ato nagairo sona dekolonu je ifa e fudetane nade kama ko Allah ngabi gota e nizamu ga darhun nikan e kan tatakura masay ko bale fudun ter kam besanna barkai unna nega e gotangal wala kan takura je nade එම සුවාලකි රස්තුගා අසරු නමාද එළම අදිස් බයින් අමල්තග සවබුන් එමිහෙගේ උරිහා හේව අමලෙ බාතිල් වානකම වායරු එමිහෙකු දෙන් අමල් කොනින් ජෙහෙනි කොංගොතකත්තෝයේ අද එමිහෙකු දෙන් ෆෂන් ජෙහෙනි අම සුමකුන්තෝයේ අද මිහාර එයිදෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ අයිප්පුළු ගොයි කමෙන් එයි අලගොන්මෙන් ගේ bargo kamen non eki algon men naka e nahar hadis ke yotiye gota den ena eha ikhlas ter mi hekkamu gavejja eha ikhlas ter tawba ekmana tawba vejja kamu gavejja ena ge amal tangal rujuwa bes ekashigembe ei kirtu qur'an ko ekam dalil qurabain ayat tange bahuri ei ena e gota tedwir tawba ekun tawba wi ma Allah subhanahu wa taala ena ge nuba kan tabsiyo kan takabbadal qur'an kama kirtu qur'an ge began gawa Allah subhanahu wa ta'ala enage yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat Allah subhanahu wa ta'ala mi hunge nuba amal tabsi amal takabbadal qur'an mane ki ena eha ikhlas tari tauba yakun tauba ve eha rangalo istahkum istahu wejje kamu gawa nama enage amal tangalun rujuwun ekarigembe ekama ko egotad den namadu ala miha egotan alani kinet tol kono badala gina faram bagata kono namada farwa kura haluge alani eleni wes ena misal kam mendur namadu kollagen wat namadu nu kommini dani nidafe nage benge timan nam mikadi ke nidafe asu namadan nu hele wen kambes adi helu mangena ebes fiyawla bes naada yadmi zaman taragiye famioti ilam setu kura benge bahure ehuriha kamen huriruga ena inkama katayar besma fiyawla besnala ena ama nida potema e belevene nage humalun kaman ediye ena ma de gota emma den ena yada e fadami hakan ena kuri kan tan yada bigingan nane kinen ngal gon membuna e gota regina faram mi eleni namad e namad mati mi handang hurejje kam gawanama nele namad namad nele furtama yoti Allah subhanahu wa taala iha war bayan kuraba fi qur'anuga ei miistakunna farwa kuna kurevene tita yoti angawa hafidu ala salawati was salati al wusta tiba men namad ka rakate riware adi meduna mada khas meduna mada yasuna mada asuna mada adi khas ko rakate riware bale namad ka rakate riware bahi kurabima huriha namad himene ta asuna mada wese ekamak wakin asur namade bayan kurabiki vegen e namad dan hamiyatu kan den jihele bodokamu wakin ale ka asur namade bayan kurabi hema e khassakan gene tiaba me hum hamiyatu kan din awlakam ma bode namada ei namada ki warak gina fahara ghafil we namada ka watiwe ei wakuta gina bayak masak tak koggen warubaliwe aram kollen jassala gadi ei e gadi gahama gina fara shaytana wadefon na nita adi aram kollara di aram kollare ngomena asunna madu faiti weden dani ehem begin yoti asunna madu ga khas ko bayan koro ga fe ma Allah egotam wahi koro ba fi nima ena jihena sikundi ga bahattam me duna madu ga asunna madu ga ewaran anekka Allah ga nabiya yoti hadis koro ba fa asunna madu ga stu gala fi miha yahuriya hewamal to ga baati ema ekama birwati wanje birwati wena samalu kan den jehnu khasakun namada ehem bima e amagotek namadu den alafa miha kami bisa suara kurani timanna den adi timanna enu bunyas asun namadu alafa miha ko riyamare batil wakin be engena den timanna nota miha ko kurin ko fahori hewa amaluta den amaluta kinen hewani amaluta amal to gawani gana katimanna sumakum farhang heji he timanna anekka nota ifada miha sumakum anekka farhang heji mi gotam mi kantak ko fami suwal mi kurani bale ena kurin samalu kan nudem mi kipege e warang e boin angawa fe namadu gawa emma e namadu gawa he gota angawa fe oti den kurin bes den non fada e gotang ala fe ko me gotem bes diei ta amalta fin ala ri na amal to macha
den oti ena ikhlas teri tauba kun tauba ehate duwer tauba kun tauba Allah den wodi manina ehate duwer tauba kun to tauba wi no tai ha ikhlas teri tauba kun to tauba wi Allah subhanahu wa ta'ala ekalang irad fulgo kamen ei den ena anikaya malta ena yada koddebu ekalang kurad mantakam godarugo kamen ei ekalang irad kurada shuna koddeban irad ekaman no kurada shuna gawana no koddeban alusuma kun faranje ad dem sualaki kora alukan main Allah qabul no kurava faane kamamedu abadu hituterega nutanawaskan ufade nama den amal koranjeni kina kuntoy ade e nutanos kamen nune kiye yar e fikru innen jehen e fikru netiyaka ikhlas teri kamen besnan nane e fikru netiyaka asabe kanun abadu e fikru kure e be kanu kurava amal tan Allah qabul kuravane to nu kuravane to e fikru abadu wasile be kanu e fikru ide kannen nu ena ikhlas teri veveni amaluga e fikru netiyaka kina hama ichakngichen hadara e fikru netiya ama वजीफा अदा कोल्ला है हम रस्में अदा कोल्ला है नमाज को नित्तरा लफे ना फैबैग नकदाने ना इसकी तुम ये ना नबलाने एक के फिक्र नती का है मी की कुरान कुरान कमें तो मी अल्लाह कबूल कुरान वाफिया है मी के फायदा है ना नु कुरान वाफिया हम सुमे के हम उन्हें फायदा कफी नहीं भी है एमा ए फिक्र इन जेना साबे कलो अबद वैसे फिक्र इंदे अबद वैसे अल्लाह बे कलो कुरान बामलता कबूल नु कुरान वाफाने कम कबीरो abadu waside ebiru innan jihene ebiru innan jihene nutanawas kamen nu erang amalu kur ikhlas ter kama amalu kur mang hibbar li bigandane na ikhlas ter kama amalu kur ge hibbar li bigandane adi fikru ide jiya e nage amalta gabul kurun gaaj bes begendane denge amalta gabul kurave kamuga wanya nang hingama jom bes dibene yar amalta gabulu kurave kamuge alama ittawge terege ilmeringa bayan kurava ena yang itura ki amal kurunge tawfiq libma enang hinghama jehunga uma miharti bannami amal tami kurun rangala re ekota ena ya tasawwur kurawma kantattang ena ge hitaberi begen ei amal gabul kurave kamuge hikkenge alama tegge gotu ilmeringa bayan kuravan emma ena hinnu tanos wegen nu dana igatu amal gabul kurave kamuge wanyaka hinghama jehunga hinghama jehunga ei Allah kurave alakamu gawe lazzatu we e lazzatu husas kurave ni iman kan hurimi hunna ikhlas teri kan hurimi hunna e lazzatu husas kurave e hinghama jehum beswe Allah alakan ada kurumuga em bima e kan tatabegen dane na rangala e kan tatakura kamu gawe jia Allah gadroto ve kan tatagabul kurave kamu gawe jia e hinghama jehum bes annan hinnu tanawas numane hayatwa amille bunave echenge hinnu tanawas munga innani kibe hinnu tanawas munga innani hayatuga amal tangadi ikhlas ter nueveni nangala amal tawge ikhlas ter veve kamuga vejja amal tawge te dure veve kamuga vejja hinghama jehunga nani hinnu tanawa hennu ane godagas eme sualaki fasain sodaqai qurairu alugandu danna mihunna rattihin sual kure den alugandu sual kure ei din mihaka behegutu ngeto den alugandu bunani mihaku bahandin ichcheke vigota bunani alugandu de ichchek kan ehem mihunna nangam wegenne vigota kan koggen alugandu ora sodagatuge sawabu libentowe ada miharo sodaga sirrun kurmaki edevigen vakame warabodang edevigen vakame ei ena egotang ena wanghana kurung oi min baraka wanghana kurung ei ena ikhlas teri kamen ei hayatuga ikhlas teri kamen ei dekkun teri kam wadedana tive ena ngebunan ennu misal kami timanna miyako sodaga kurang hagimna bahala re kya feding eti kolake mi lar kolake sodaga te gotuge timanna bahala e deeru gaden sodaga te biya bunelen jana mi sodaga te ke e sodaga tuga hifun hagguno mi hubesti bene emma e mi hum misalaka sodaga te kunu hifane emma hadiya vijja hadiya ke bunan jena sodaga be sodaga te ke bunan jena erun hifami hunnan ege hifan egeni ade egotan bunu makune masale nama sawabu ena libena diena ekam forwan dekkun terikam wade daneti ena ekan sirru kurang ena emasai fikamu gavejja ajuru intiha bodu wegen dane
ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis pasfutange bahuri egota sirrun sadaqa kurma barabboda barwal bafa yara in hadis lagga minna sadaqatu sirri yutfi ghadab ar-rabb sirrun kurabe sadaqata ki Allah ge kofa rabbu ge kofa nibala echke sirrun kura sadaqa sirrun kura sadaqata ki rabbu ge kofa nibala echke maana ke Allah kofa nattala echke sirrun sadaqa ko adi hama ifadan arshu ge hiya ekan giyame doga libe hajmi unge terega egota sirrun sadaqa kuramiha himeneba kanatun kura sadaqa wa tabisnenge hasirrun ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أي سر صدقة كراميها أي كيها سركم قناتهم كرا صدقة بات بسنة كيها سر أما سر كرمتك أنا إكان كريما أجر بودو بجندان إن باي فهر صدقة فعلوا كرم بس ما هي بجندا حالة تاني بعد إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم Allah wa korban tiaba mi hun sadagai faalo ga din kam ga biases ki ha he bago ten he en namas tiaba mi hun adi forwagen sirrun esadaga fagirun adinun ekan adi ma he kam bode yar faalo ga sadagai kurun he ogen da halata ki koba am go tek ga sadaga ta ki mi hun waran nukura aiche gina mujitama tawa ei bakhil kam mi hitab veri fa wa rabbul bayye wa uhdirat al anfus ash-shuh nafsu taka wani bakhilu kan veri faye wani nafsu taka bakhilu kan eden hama tobi kamen e mi hage hita veri fami hunna gina mi hunga ma hitaka ecce du kollam wara fast je ecce sodagate gotu du kollam wara fast je e gota gina muji tamata men Allah na biyage zaman go soti kala gota kan kanta e kali fan sodagate go ali jena mi hun tibe balatta ekaku kuratan feruni ma demmi hun ko kanna ekakumi kollani ena ajuru dibigandane kuri denti mi hon e kuri huri hamen ga ajuru ay ko mi hon ga ajuru mimbara uni makanula egotan ena eniatuge kuri timanna kura sodagai timanna sodagai kuratan feruni ma denti mi mas kurana kam ganiatuga e sunne dirum ganiatuga kofia e halatuga ena sodagai egota falu kurun ma awla kam bodu egota sodagai kurun gellifa mujtamaika sodaga kurumati huttifa kama mi ustakun ihmal wefa efada mujtamaika mi istakun ena kuratan fenigen mi istakun lava kurumattaka enia tuga ena faalo wekan kuri kofia ena ajurati ma bunu wegen dane egota qur'anu ge niwaka bayan kurabba Allah subhanahu wa ta'ala in tubdu sadaqati fa ni'mahi tiyabami faalo sodaga kurum beses ki haran galu goten ei halatuga emma egota ena sirru kurang ena mi edeni egota ena dingecce kena no buna ena mi munani mi heke egota bulani den mi haku fagiruna baharan di for sodagate kemi ketene baharan ya sirru kurang eni atugate demme sualaki daturu weriyeku gasru jammuko namadu kurairu ukuru namadu jamaatu kuffate duwe asru namadu asru jammuko kurewene toy ad datururiya misal ka datururiya den komme ko tebe sukuru namadu ei fardan no datururiya mustahab ena ewa gotuga tanegga gaim behure nugur kurere tanegga ena gaim behure jikam gawa nama ena e ukuru namadu ge jamaatu ge ena bayruma kena mustahab ge ba ka fardan no fardu mi wani qaim beti be mi datururiya ka fardan no en datururiya misal kan ena kuri ane hukur namad jamaatu hukur namad ko fiara de mendur namad kura kan nujihene den suwala ki ena datururiya ge gotu ge ena heri hukur namad ko hukur namada ekko den asur namad ena jam kon wata gasru jam ko kure vidar to ade kure vene masalen no ei kiye kure vene ena kam ko ilmeringe meduga mi kam ko khilaf bahuri Saudi Arabia ge fatwa committee ge fatwa ki nu kure vene nukurevene kama jumhur ilmari midalwani kurevene ki vega miga ikhtilaf fa inna sababa ki ei hukur namada ki mendur namadu ge badalto nuwata mustaqillu namadetto e baymi ilmari ge midalwani saka Saudi ge fatwa committee ge ilmari mi hunge midalwani mustaqillu namade ke hukur namada ki mendur namadu ge badalen nune
mendur namaduge badalenu mustaqillu namadeke emihun buni ehma mustaqil namadekam ka vijja e namada ekuga asur namadu jamma kono takassu jama kon nukurawene jumhur ilmari midalawani nuuneke hukur namadaki ei hama mendur namaduge badale mendur namaduge badalu vijja ne suwale besne kurawene komme gote yes asur namadu jamma ko hukur namada ekko ei mendur namaduge badalu kam ga vijja hukur namadaki em mitangal gono balalamvi daliluta burawani konkulakatto komme gote sorihe korenne ei mustaqillu namadeke no temendur namaduge badalu kurawe namadeke sorihe bes dalile nei den daliluta burawani ei mustaqil namadetto nuata mustaqil namadekkamatto nuata ei mendur namaduge badalu kurawe namadekkamatto balalaruga ekam visnawa anhenunna bes hukur wajibennu ekabalunna bes yoti hukur ei mustahabbu namade gotuga kandalawa ekam ko anhenum bes hukur namaz jamaatuge baarbe koffi kamu gawanama mendur namaz qura kannu jihe hama ifadai hukur namaz wajibunu mihun e daturu werim bes hukur namaz koffi ka mendur namaz qura kannu jihe ehma egen dalil qurani mendur namazuge badale hukur namaz yar mustaqil namaz ekkamu gawinama hukur wajibunu wa mihun hukur ga wajib hukur ga baarbe vejjiya emihun alu mendur namaz quran jeenata mendur namaz quran jeen mustaqil namaz ekkamu gawejjiya ekamaku badalu mendur namazuge badalu kurewe namaz ekkamu gawiti weta mendur namaz enam maafu ikura kannu jihe ehma mitanga bodak buraweni komme gote bias hukur namazaki ei mendur namazuge badalu kurewe namaz ekkama ehma mendur namazuge badalu kurewe namaz ekkama vairuga hukur namaz ayuga asu namaz daturu eriya jammuku nota gassu jama ko kurewene ade imme swalaki hukur dohu hukur khutubaga kiya ecce nenge halatugawas ewagutu wahaka dekkuma qur'an kiyuma salawai kiyum hudde nuanatowe ad miskita jamaata hazirwa tibe evves bayaka emihunnakan hudde nuane hutubaga dige evves wahaka edekkume ei egota wahaka dakkafi kamu gawanama ena bekaro amalik koffi kama moti hadis bekaro amalik koffi kama adi bayen hadis tahuge bahuri adi e wahaka dakka miha kale hanu innare buna miha ekbes kurge sawaben ulibene ukurge sawaben ulibene walladhi qala lahu ansit falaysa lahu aljum'a ena kale hanu innare hutubado ahare bun ena swahaka dekkitae ena swahaka dekkiye ena ekbes kurge sawaben ulibene hukur sawaben ulibene nak ema wahaka dekkima khutubai emme muhimmu ekkantan hukur duwa ema khutuba ebote gowala baf ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' e imam bejimista kunne hukur namata bange gowa hinduga tiyabame awaswe gannare fas'au ila dhikrillah allah ge dhikran awaswe gannare etanga ilmani vidana tanga dhikruga maane ki khutubaaye khutuba adwe hume khutuba adwe humattaka tiyabame awaswe gannare e haftage far ive nasihaten ei miskita jamaatan hazirwa tibe evves bayaku khutba de munda bagutuga wahaka dekkuma ki mana kamen ei mana kurabba fa kame wahaka dakkage nuane wahaka dakkafi kam gawanam hukurge sawabu ngena mahrum gen dane dem misala kam mitanga sawalo feteni miskita ge bagutu jamaatan adi hazir nuami magmati mitiwan nahi gafa adi miskita er khutba de mumidani emihun wahaka dekkuma emihun nam masdene mena hudda emihun yaku shamilen nuane amai fadan ge tahuga mitibe emihun anhim verin misal ka hukur wajib nuami emihun wahaka dekkuma ko sei masdene no eki ege tere kan wannane dem mitanga bunalen jihe wahaka eki egotam misal ka hukur khutba de munda gadige annani tami emihun ka sukur ka sawabe furi hama gotu ganu libene hukur ka sawabu ka bodu ba yakum mahrum begen tane emihun hama kani hukur namal ta mina kolle wen anebta ko bayega khutba adwe yar dekama zikrillah tanga allah ga zikrat tibanu awasya gannare tanga zikru ga mane ki namada khutba ai de chang ishare kurabane allah subhanahu wa taala ehma e deetin eketiba mahrum weba ema ebba sawabu ge ebba di imam adwa deba kula ebba yoddi deba kula ebba di yani anekkama ki hukura
jamaatan e annamihu emi honan oti komme gote ves kuring aw mabarol bar wala bar Allah nabiyya kuring annamihu nan sawab intihal libige ngade me kuring dami ha Allah ma go jamale zabah kurima qurban kurima libe sawab den dami ha geriye qurban kurima libe sawab den dami ha makariye qurban kurima libe sawab den dami ha kukule zabah kurima libe sawab den dami ha bihen Allah ma go sadaka kurima libe sawab ego tartib moti bayan kuraba sawab ukura kurin diuma ngoti bar walu ba kurin diuma bar walu ba foti imam miha membaran hazir wande malaike be kanu ewa tibbawa miskit ko komme dor kole matiga miskita wanna mihunge nantal liuma emi hunge nantan arana macca macca Allah ka dorata dane mi nanta ebe kanu bas imam miha membaran ermaage 5 foot lappa labba ebe kanu bas ishinde wada karnawani ya khutba adwese mattaka denge hisabun membaran imam miha erma fahuga denge miskita wanna ekek gena mevese fata karna den suwala kiyana hukuru ajuru ekkom mahrum viwah kenno mi era hukuru kuri kamawane hukuru nukurami hakalli benje shari goten benje adaben ena kanno libena enage e fardu enage bolum filagen dane ajuru etabbawaru ajurak ngena mahrum begen dani emma egota abahanga dewe to bal jeni imam miha membaranga erumuga kuriya miskita wahaka dakkamu maja wahaka dakkamu hen nungan nambi kiye miskitaka abahanga dewe to masay kurambi khutba adu mattaka ehem bima den mitanga diswala gulige mi wahaka mi buneli miskitange bagutuga hazir nuwetibe mi hum wahaka dekkom masalene miskituga tibi jamaatan hazir wetibi mi hum khutba de munda kadiga wahaka dekkom kiyei mana kuri wahaka emme sawalaki fatis namaz koggen duha wagut wanden inna miheku fasgali tirihuga enage mi dariyaka namadan helewuma gulafi nama enage ajuru gellene toye enkama wanama ena gulafa namadu kuran madukurima toye rangalwan ade mihar fatis namada goma kun ena ajurakum mahrumen nuwane ajurakum mahrumen nuwane ena ei zikr kuraba gutuga wahaka dekkum mana kuraba fennei adi zikr batil wegen dana kama kam vesnei ei fatis namadu kun abadi wegen inta wudunu gelli Allah zikr kurumuga ena ini warande iru kudakun hudu welima den ena duha namadu gedara ko ekkofa emuri edani hajjaka umrage sawabu ifagenne rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fani e zikr kurangin na bagutuga mana kuraba fenne ge zururi wahaka mi hokari bunume yar etanga ajurum mahrum begen dani misak netan tedu yena tedu gen hentana kaddiyai amay fadan wudu gelluni etan wudu gellejja era har mahrum na buna vidane ajurum ena mahrum wane mana hajjaka umrage sawabu ena mahrum begen dani ema wudu gelli zikru kurumuge ena eni zikru kurumuge terega mihaka zururi wahaka dakkal make masalenu ei hama hudda wegen wakame ema ena ge dari fulang ena namada go mattaka adirangalo kama katta ena hama zikru getere ekanta vesdani zikru getere ekanta dani namada gonta e kama kan amur kurum begen dani hama zikru getere alo kama geteretta alo kametta e kama kan amur kurmaki no ba kame mana kurmaki alo kame emma alo kan tagimene gedan hama zikru geterega emma ena ge dari fulan namada gowang ena e fonu kurani e hama heo kama ena e kuri ajurakum mahruma insyaallah nuwa yani ema sawalaki modelu zakai dakkan jehe goi olofudo debo fanantoy ade modelu zakai dakkan jehe gotaki ege de sharte furi hamawa mi jeheni furatama shartaki ege nisab hamawu den anishartaki nisab hamabe ure ege maccan aharfuru nisab hamawu den nisab algonme ama Islamic Ministry website fennang innane algona andaman mer aravis has karne gedo aravis has komme swar karne ge mer wata hatavis has ya wargo ulen mi hanni sobo ei rihimmi balani rajyega ni sobo ei rihim belima gina bayak wege shamil wan fagirna faadawane ehma rihim balar mena gina gamu tahoga bala fenna rihim ya ranuge ni sobo bala fi kamuga vijja madu bayaku zakai neremmi jeni sobo mani madu bayaku ehma rihin amgotega mi balani gamuta ema rihige nisbatum nisab kandala faminnani ema e nisab hamabe hunnata aharfuru nima saris da kuda ebba
එනගේ මුදලුගේ ෆෑසාගේ සාරිස් බෑකුලෙබ්බා එන මුදලුගේ zakata ගොතුගෙන දක්කන්ජියේ එයි zakat දක්කන්ජියේ ගොතකි දැන් මෙහාර මීග සුවාලු ෆෙදෙනි මිසාලකන් එන අහරුගේ මෙදු තෙර මිසාලකන් එන අනේ නිස්වබ උනිවි නිස්වබ උනිවෙජ්ජා අහරුගේ මෙදු තෙරන් උනිවෙජ්ජ කමුග වෙජ්ජියා දැන් ඉල්මරින් එකමා බෙහෙ ගොතුන් වාක දක්කවා ෆමි හම්බලි මසහබුගේ ඉල්මරින් අලගොඩක් දැන් ෆෙර්මි හම්බලි මසහබුගේ ඉල්මරින් මිකමා බෙහෙ ගොතුන් අනින් හම් වාක දක්කවා ෆින්තන් ඒක මින්නනි අහරුගේ මෙදු තෙරන් උනිවෙජ්ජියා ඒකෙන් අසර කුරාන දැන් අනෙක්කස් හමවීම අහරුගුණම් පරාන නිසබ හමවීම අහරුගුණම් පරාන එකමක අහරුගේ දෙකොළුන් උනිවා උනිවමකුන් ඒ මස්සලෙන්නෝකම අහරුගේ දෙකොළුන් උනිවා උනිවමකු ඒ මස්සලෙන්නෝකම මෙදු තෙරන් උනිවෙජ්ජයි මස්සලේ කේරුන් අනෙක්ක හමවීමයි ගුණම් පරාන අහරු දැන් මීගේ උෆදයන් සුවාලකි අහරු යොබ්වනි අහරු වමුන්දයි අහරු එබ වමුගේ හිඳු කොලක් කුරින්දස් අහරු වමුගේ හිඳු කොලක් කුරින්දස් එනගේ ෆෑසාගේ තෙරිය බන්න ෆෑසා හිමෙනේනේ ගෙතරේග මානකේ සාරිස් බෑකුලෙබ්බා හිසාබ හදාරුගේ හිමෙනේන අහරු වමුගේ හිඳු කොලක් කුරින් බන්න ෆෑසාවස් ඒ හිමෙනේන හැම ඒ ගෙතරේග එන හිමනන් ජියනි zakat නිරංජන ඒකෙන් බස් අර ඒ මිසාලක කොම්මෙ දුවහකු එන කාම්දනිය ෆෑසාවන් නමීහා ඒනනු ජන කොම්මෙ වන්න කොම්මෙ ෆෑසායක අද දුහම කුරාක මිබුනි අහරු ගුණම් පරාක එරුන් කියාවට තකුලිව කවවා ඒ තකුලිෆෙන් නෙජස්සරාෆ මානේකි අහරුගේ දෙකොළුන් උනිනු මඤ්ඤා එන දම්බලාකන්නු ජීහන එන හම අහරු වීමා ඒ වගුතු එනගේ අතුග මුදා ඒ වනි කොංගරකුතොස් බලාකන්නු ජීහන ඒ වගුතුගේ එනගේ අතුග හුරි හුරියා ෆාසාක් ඒ සාරිස් බකුලෙද්ද නිරංජියනේ මම මදු ඇති කොළ කුඩ ඇති කොළ මාගිනේ ප්‍රශ්නෝ 8.5% කන්නේ ගේදෝ 8.5 එමෙ සවාලකි කිවතෝයේ ජමලු උලේ තන්තනුගා ෂයිතානු ඉහා ගිනකම වනි කොබතෝයේ එකමුගේ හගීගතකි यार जमालु मस्केमा अने वुदु गेल्लेने कम मेन हदीस गा देख एक इल्मर विदारु जमालु के हुरे शैतानी बारे यार जमालु उले तंता शैताना उले वा के नुने जमालु के हुन्न कम मुनेवेनी शैतानी बारे शैतानी फोरी गंडगे के हुन्न कम मुनानी एती फोरी आरा गडी के एती को में फत खमे बस कोफाने यार ये बहुरी दुनिया के हम बाइक का मतलब के बहुरी අලුගොඩ මෙන් පාකිස්තාන වකියා මුලනිකෝ අලුගොඩ ලිබිගෙන් දියා ખબරෙන් ඒ තනුග කුඩ කුජ්ජෙන් උරි ජමලුගේ හිපාට්ට ඒගේ අනේ ලගනුගේ හිපාට්ට එන් උට්ට ඒ තියාරාගේ ෆෝරිගේ ඒ කුජ්ජා බෝ කෑලි කුඩ කුජ්ජාගේ බෝ කෑලි ඒක අංගවර බොඩවානේ බෝ අංගෙල්ලා ෆහෆාලි අෆාලි කුජ්ජා මරුයි ඒ ෆෝරියලා ගඩි අදියේති සබහ කුරා ගඩි ගවස් වර විස්නාරේ බොයි බුනෆයේගේ තජරිබකාර අහලුවරින් බුනෆමි හුන්නනි ඒ ජමල නුෆෙන්න ගොතන් ඒති අකුර කුරන්තා විජේනි අකුර ඒ වාමේකි විතන එච්ච කොප්පෑලම් විජේනි අනේ ජමල් අනේ බකරි චී සබහ කුරා හෙන්න ඒ සබහෙන් කුරවෙන එයන් නුෆෙන්න ගොතන් එක් කොප්පෑලාරේ ෆෙනෙජ්ජියා ඒති මිසාලකන් ඒ රංගල කොප්පෑනු ලෙවුනි නොත ඒති ඒ කොප්පෑලි ඒති මරන්නුවේ ඒති ඉංහරුවා අරවසේ මිහ දෙන ගන්නානේ බදල් විෆානේ ඒ වරුගත රුඩියෙන් හුන්න ඉච්ච ජමලකියේ එහෙම්කෙන් ජමලු තිබේ තාංග නමාද කුරුම්මනා කොහොම ජමලු කොරිතරේ නමාද කුරුම්මනා බකරි කොරිතරේ කුරවේ නමාද කො ජමලු කොරිතරේ මනා කුරව වැෆති නමාද කුරු එයි එසවට්ටක ඒ ජමලු එකේන නමාද හුන්න ගඩිගේ නා කන්නෙන් එත ජමලු කොම්මෙ ගොතෙන් හෙදියකස් ජමලු ඒ ගඩි ෆෝරි ගණන් අරා ගන්න ගඩි යන්නානේ ඒ ගඩිගේ නා කොෆත ගෙල්ලුම බස් දීවාන ජමලු කිබාරු ගදෙච්ච අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ලාක වරගද බාරෙ දෙවෆවා خاص مخلوقين خاص مخلوق بمتى يبدا في قرآن قوافوتي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت يبامي هم جمال بلا في قرآن كينا هم هي تهدي فيوان على كي هذه خاص نظام تكين يجي بهوري الله نوافا إما جمالكي كهلا كانت تبصوري تكواتي أنا نماذج كتير كم فتاة نمس جمال ديفانتي جمال كوريك نماذج قرآن ناكورن بهماني ජමලු උලේ තන්තංග ෂයතෝනා උලේ වාහකෙන්නේ ඒ උතකන් ඇස්වේ ඒ ෂයතෝනාගේ බාරෙන් එක හුන්නා කමං ඒ ෆිත්තවගම ෂයතෝනි බාරෙන් එක හුන්නා කම මානේ කි ෂයතෝනි ෆෝරි ගණන් එක හුරේ දේතරෙන් ෆෝරි ගණන් ආරයන් යා ආද එමෙ සවාලකි විතුරිගා කොම්මරියකුස් උනුතු කියන්
jihene toye ada vituriga gunutu kiuma ki mustahab wegen wa kamen ei nukiya kas masalen nei nukiya kas masalen mustahab wegen wa kamen wajiben nu ei kiye de bayin asabe kan ka ingi wada enus ganna wa gunutu ken jihene kamen ei allah ge nabi asanu ge faana vituriga gunutu kiyan angawa devi unganna devi dua bes allahumma hadina fi man hadaita e dua unganna devi hasanu ge faana ke faana ka fadari kalun hasanu ge faana baybe kalun ka ingi wada enus ganna wa gunute den e asabe kalun ge terege gotatta oti ilmu baybe kalun ingi wada ganna wa chane be kalun ingi wada nugen besunna wa emma e kantan oti gota emma e ingi wada nuganna wa be kalun vidal nu wese bawre gunute emma gunutu gastuga nukiyakas vitruso hawane hadan netigen diyakas kursi davis kura karnu jihane itu kamis kura karnu jihane mustahab wegen wa kame gunuta ki den hama kommeriya ho kiun edevi gembe hama kiun e kommeriya ko hama gunutuga ekama ko nukiyas vitruso hawa em swalaki asru namadu kuriga sunnate oyatoe ada demme algon kuriga suwalek gas jawabu difawani jawabu rawatib sunnate nei rawatib sunnate miden nevi ei allah nabiyya sunnat takar rakateri demi hunne vi sunnatta iho isfasko nama fardu nama to isfasko kurave ekay fana sunnat takar rakateri sunnat takkur bumuga demi hunne vi sunnatta kam mikiyani rawatib sunnate den bay far kurabban ba far no kurabba sunnatta e kanu kan rawatib sunnatta ki e kahal sunnate aso namade kurum besminnani rawatib sunnaten nu ei kiye hatar rakwain hama kurum edevi gembe ena allah rahmain hasil begendan hatar rakotuge zariya e rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurabba fani rahimallahu man salla arba'an qabla al-asr aso namade kurin hatar rakwe kurami han allah rahmain lawanate ema e gotun inna hatar rakwain ei rawatib sunnaten nu ei ki Deme swalaki isha namadu ge fahuga kiyawan angawa fawani konsurita ke toy adi maghriba fahu kiyawan angawa fawani konsurita ke toy isha namadu fahuga kiyawan magi surita ke adi maghriba namadu fahuga ade namadu fahuga ade fahuga nenge surata angawa fa kiyawaka adi maghriba namadu fahu ne surata kiyawaka angawa ade go takanning anga nidumuga kuringa bor bay surata kiyawan anga nidumuga ko nidairuga ekama ko namada fahuwa kiyawa ka baki suraten nei den algon men kuri sure mi bay gege ga maghrib fahu yasin sure kiyuma tabar sure kiyuma rahman sure kiyuma anen hem mi sabit kam qur'an ko me sure vette bes kiyawa biyama e gadita hoga baki e suret taka khasa kurumen nei e suret taka bagotu khasa kurumen nei egotan misal kan algon men mi egotan khasa kura kam ga vijia ane bidwa gitara banum se karigen ve ei shariatuga e alokama waki khasa bagute khanda alwa fanwa ekama ko mistakun waki bagute khanda alagen kura alokantange babade bidwa geterian ei bidwa edma medwari bidwa dene gannan goitta bidwa dene gannan goitta getere gilmen bayan kura ba baguten ei egota sharo kanda elo vifaratun waki wagutaka kandalo wa fanua alokame waki wagutaka kandala ge mista kumi kurani egota guruan kiyamun ei hama huriha wagutaka ngoikkamen ei huriha wagutaka ngoikkamen ei guruan de ben haletta ho kiyum tama akuraba insaraka junub ge halatuga fada ben haletta hoga kiyum tama akuraba mani kamako den hama fada namadu garuku ga sajida ge guruan kiyum mana den hama huriha wagutaka guruan kiyum mustahab gembe edevi gembe waki eva gutta hoga e sura ittaka misalaka khassa kurun e rangalu gotenno e sunnatu sabitwa kamennu ei ki yar bay mi hunnan hama e gadi hama kiyawan je suratake yasin surataki e gadi hama kiyawan je suratake tabar surataki rahman surataki e gotakan nei e bestali un sabitwa ka en hukurduha gere hukurduha vilere hukurduha vilere kahf surah kiyoma ke mustahab begam wa kame kahf surah kiyoma ke mustahab begam wa kame hadis ge benge wa aka okuru vilere no ta okuru duwa surah kiyoma ad denge nenge gotakam isha namaz ge fahum wa ki surah maghrib namaz ge fahum wa ki surah kiyawa kan nenge gotakam bes as mulk surah regano kiyoma oyetoshe mulk surah nidum ge kuring
هذا ندم كوري لما سؤالك نماد قرآن مصلى أراي رجع كينجه إبس إتشين ويتوه يبايميهم إهين كياتي أريوتي صاف كل دو كده أنا فرضا مصلى كنا ريكاك مصلى أراي بيتشكيا مصلى ديني إتشتا يارا أي ديني إتشبس نوعي يارا كنا ميهار كنا استعارف بيقول إتشتا مصلى الله نبي فرضا نماد قرآن بيس بيماتيغا අස්සාවය කරනවාද කරේ බිම්මතිga එච්චන් වසලුව මිහාරමි ඔන්නනි මුසල්ලා කොම්ම මියක මුසල්ලෙන් අලයක සෆෙව්ස්නේ මිහාරක අදී අංහින් කමලුන් නමාදදාරු කොම්මියක මුසල්ලෙන් ඉෆාගේ මියක මුසල්ලෙන් අනේ මියක එරිය කනුද එකිමි හොකි තන්තාංග මිති වෙන නමාද ජමාතු ගයෝ මිතිවි ඒ කොම්ම දෙවිහෙක දෙතන අදී තුරු මියක වන්නාන ජාගේ බයිද ජමාතු කොන් සවාබෙල්ලි බෑ සෆතන් සීදා කුරුමනි නමත් ගායම් කුරුම් ගතරන්නේ සෆතන් එවරකෝ එක කොනක කුලි දාමයිලු මි හුරියා කමගේ ජම් නමත් ගායම් කුරුම් ගතරන් හිමනේ කම නමත් ෆුරිහම ගතරන් හිමනේ කන්දත්තන් එම ඒකන්තෙන් හාසිලෙන් නොවේ මි මුසල්ලේ කාහුරේ දැන් ඉමාම් මිහාය ඉමාම් කමන්න කුරේ මුසල්ලෙන් නාලේ එනගේ මෙජ ખાસ මුසල්ලෙන් ඉන්න ඒරු ඉමාව කමවani කොන්තා කොන් එච්චගේ أي فرطما إيه مصلى بيفهم بس يروم بس مياه مي وكي إيه كذا نظرية مين نينا كمصلى على يعني بس مي نماذج كمصلى على مي هو أنهم كمان تام بتوعك أنا جماعة كمي كم مي كفوم مصلى فترة من نماذج كراني إيه كده نقولون نفعلنا نمي هم جهال تقولي كوي أنا كم مصلى كفاجة ساسولي النار يسأل نوان أنا كمصلى أنا كمصلى كان أنا كفارة كنوان إيه كهذا بعورو من نماذج جماعة خلاف كانت تتمهر فنني إكمل بس لما سأك إمامها أنا أجن نظرية بس بتفاعل بمصلى وتيما يتمنى إمام كانوا إمامها خاص وانجين مصلى كتا حتى اسمي خشوع تري كمان كان جلدين دا كانت تادي خاصة كو الله كنبيا نماذج من نوار من ديزاين غلا فن نيجي مكروه كروه فن نماذج مكروه كروه نماذج غافل كروه يبليه خشوع تركن جلّه بنامادو එම මේ ගිහුන්න ගින මුසල්ලතා කිය තෆාතු ඒකත ඩිටේල් තංගලා ෆුන්න මුසල්ලා මිහුන්නනි අදි බයි ෆාර බයි මුසල්ලතා හුගේ බයිද ගෙෆුළු මතීග මිහුන්නනි ෂේබුල් බාස් විදාලනේ කොට ගෙෆුළු බාන්දෙන් ගෙෆුළු මච්චන් අරයන ගෙෆුළුගේ හොරුම ඉතරකම එන එකണ്ട ඒකත කමකුණු දාන ඒකත ගෙෆුළුගේ හොරුම ඉතරකම බකෙඩේ ගෙෆුළු මච්චන් අරයන ඇරි ආනේ කී ගති ෆොටෝ ලෙක්කම ගවියස් සූරා එක්කම ගවියස් ඒ ගෙෆුළුගේ හොරුම ඉතරකම ගෙෆුළුගේ හැබවන්ත කන් ගෙල්ලේ බයි මච්චන් අරයන් ගුරි ඒ බයි මුසල්ලතා හුනා ගෙෆුළු එම ඒ කන්ත දැන් බයි මුසල්ලතා හුගේ බහුරේ වෙස් ඩිසයින් නාලායස් ඒ වෙස් ඩිසයින් නාලායස් ආද මුසල්ලා මච්චන් අරම කුන් එබ්බෙස චෙක් කියා කන්නු ජේන එබ්බෙස චෙක් කියා කන්නේ ගංගාවැෆේ আদি නමාද කුරන් හුන්නතන හුට්ටේ රකුස්නේ චෙක් කියා ගංගාවැෆේ නමාද කුරුගේ කුරින්ගේනි නමාද නියග්ගතු නමාද නියග්ගතුගේ නියග්ගනෆ නමාද ෆරානි ඉතුරු චෙක් කියා කන්නේ ගංගාවැෆේ de musalla ga ha kar kuri ga mi bayan kuri musalla ga hayye ngoti gota ade de meswalaki miharo algondo komme duhakus fatis namaz kogin mi balani allah ge motive allah ge allah subhanahu wa taala motive kurma asfawa eki duata kiyafa din rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macca salawai kiuma fahuga den eki warde fawa eki duata kiyafa den qur'anuga hunna duata kiyumashe efahu henduna haviruge zikru kiyumashe migota mikan kuru mi rangalo gotettowe mi komba gotegge tanga fatistamadu fahuga fatistamadu fahuga yar ti huri hai chekiyene to swala ki kiyam baram hunna kiyawra befa arjha fa gamati yar kamek gamati gadde mi hurave kamen ena ikhtiyar qurani de doha kolla fu hiwa go takannu yar titanga tibaya kurun hada ba orcheke hada ba orcheke pratama du'a kuranya ena pratama du'a ga dab to tek men pratama allah hamdu qurash pratama allah hamdu qurash hamduge lafz tan himene kalimatak yani hamduge lafz tan himene hamduge lafzutan hamdu kuranga te allahge poduwantakan etanga bayan kura kanning anga afa
etangoti Allah dua kurma kuring Allah hamdu kurare efoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu kiaware den ilmer vidal wali den enage faafata fussava de man edere den efoga ehenihen enage ahunna ena gaait mage mihunna mihunge faafata fussava man edere den ena beenum kamak danna washe egotam mihini asa den misalakan ena den misaka ituram maik kollan gota misaka Allah ga habawantakan wata mativerikan bayan kura duatake tibanna purataw kurani dua ni narta ya habawantakan bayan kuraka zikru tanani zikru hunani dua ge mane ki kamakan edun yar dua mi kiyani kamakan edumattaka ehunna ibarat takam mi kiyani dua misaka Allah ga habawantakan wata bodowantakan bayan kuram mihunna ibarat tan ei zikru ei zikru ei ahemmima evani zikura masalennu ekirangalo hamdu koffa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyafa dengena Allah habantakan bayan kura zikura vani eti Allah ga buduwantakan bayan kura masalennu ekiye den gurwan guru duatan hama shamil duatan jamiya duatan ei hama ege heri hama baabar dunya akhiratu hiyo ekuleve duatan heri e duata gurun hama edevigen ve hama ehen amu duata kabure hama ifada den hadis ga sabit duata yar kare fanu algon men bayan ko deva furi dunya akhiratu hewan edi kor hama gaay kanakan huriha duata ke shamil jami duata ngiri bayan ko deva fa e duata algon men hama kurima algon men nakden faitu ge nudane beskame huriha kam ngiri shamil ve fani atwa den hunnan misaka dunya bi goto mihar mi zamanuga miyaku beenum baba ekkan tan huradana ekala kan tatten ena wakin danna walena ar ena beenum mani tan kolam molo phone nen ena haggane veka saken ena Allah gato danna beenum mani etanawas kan tumanna devare phone gane waru tanawas kan masen ena dua kolla ena wakin dua kolla ekama ko bunam me ule waake ki dunia akhiratu hewan yadi kurevena hama huriha dua taken heri Qur'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis rasulta hoga warduen asfa edua tak matas ko edua tak kuram yama ade mere program ni mala wagutu karifa umaiko mere fahu swala mi odani swala gami oti hukuru do mi gega tibawa angin kamalum namadu kurunto rangali hukur namada mi hukur ge bangi ayko nuwata khutuba aduhum afahu namadu kurunto irangali adege masalene khutuba adiwe kamuge vejjiya khutuba adwa hala fa namadu kuriyas egoi rangal kama fennani sababa kiyei hafta ko faru iwe nasihaten ei nasihata kiyamugote angin kabalunna madu echen ei iwele mujtamauga ehem vegen angin kabalun boda mi fasada vegen midani boda mujtamauga angin kabalun fasada makimul mujtama fasada ungi angin kabalun fasada vejje e mujtama angin kabalun fasada vejja mul mujtama fasada vegen diye hisabun ehem kamun angin kabalun nan khasakun e nasihatan ibun ginawanje e nasihatan niwe kamuga vejjiya ghafil vegen e bade miha nasihata duru vejjiya nasihan adu ibun laswiya kasama boda ghafil vegen dana miha ema nasiha ikkolenge iveni hafta ko ifharwe ive nasiha ikkolenge ma e rangala saaf kon adu ive kamuga vejjiya e nasiha ikkol adu hafa den menduna madu korun ei emma wala kam boda vegen sabaki komme gote ves kutwa fahuga purnamade ki asluga menduna madu ga utuga kurave namadetai asluga menduna madu ga utuga kurnamadu innani emma mendur namadu angin kabalun vesinani hama asluga hukurwa gotugata aslaki ei hukur namada ki hama mendur namadu ga gotuga kurave namaden ei den misara kan algona me rajya ka wahi bagut ekkandala faminnani nuata mendur namada fahu tankole lasko bay farmi kolle veni bay musum tahuga kamaku hukur namada ki aslu mendur namadu ga gotuga kurave namaden ei Allah nabiya ke zamanu ga sahu kur faru ke zamanu ga Umar Ghafar ke zamanu ga Usman Ghafar ke zamanu ga ama hukur namadu kurei fahuri ama mendur namadu ga wagutuga ema mendur namadu ga wagutuga kurani hukur namadu ema e wagutuga angin kabalu mes mendur namadu kurani hutuba adu ha kabalu mad kurani hutuba adu ive kamu ga wanya iyem berangala boy ade ele program ni mala wagutu mihar mi wani jefa mere istafatu waragina ki sual taka she jawab arwafi
adi sama alunna ma sual ta ke libfai bawe irad ko wi adi ngan episode ka mi sual ta ku jawab tibe funna iroma ummid kogin alun mere programi imadani dua ki Allah subhanahu wa taala alun na ki mi hewas qabul qura adi ay ko ta amal qura ba kam galebu wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh